لگوری راپرسینه که جبر انفلاسیون بیکاری ندیاریا روشا عبوری و گنگشیان سیاسی جسدی هفته و شش گنجن ترکیه دجین گر درفت دستیوان بکوه و ترکا ولید بکن. دگل ویکش صدی نوتو 6.3 ولاتین ترکیه دجین جی به تو آوایی نبختوارن. یک جوان گنجانجی میرزا چلیکای 25 سالیه. اوش باجار وانه. چلیکاله پشتی کوش دبستانی دردچه دکار آواهی سازیه دخابته. شش خوشگو برانه. او دبارا مالجی او بتنه دکه. برای که خوشیل انقلت دخوندن. جه سال 2015 هنده لگلک باجاران گریه بوکار. نهاجی استانبولیه. او دیار دکه اگر درفت چه ببه اوه ترکا ترکیه بکه. و بچه امریکایی. Çünkü imkanım yok. Olsa giderdim, çalışırdım. جالي عبوري و بروبلمين مزن هنا از شاهدي ويه كما كو گلك هوالين من داويل جيانا خوانين لباجاري من واني بلكي الهيبيا دهاتو يبون لجبر كو نكارين دبارا خوا بكن خوا كشتن گر درفتا من هبونا از بچوما لوس انجلس امريكاي او در پیشکتیه و لگوری استانبولي درفتن کارجي لور زيده ترن Sonra Berlin olsun. İrem Demirata ku ew jî xwendekareke 21 salî li Zankoyê beşa radyoterapiyê dixwîne û hewl dide bibe xebatkara tenduristiyê ji dewleta Tirkiye bi gilî û gazin de. û di wê baweriyê de ye ku dewlet nerpişta wê ye û mil nadiye loma ew jî ji niha de difikire ku biçe Almanyayê. Tam böyle bunun üstüne geldi. Biz okuyoruz, öğrenciyiz. Me jî niha behsa vê mijarê dikir. Ez dixînim, xwendekarim. Ji bo stajê em çûne nexweşxaneyê. Lê ji ber ku sîgortaya me nîm bû, vaksîn li me nexistin. Wisa difikirim ku di vî varî de devlet ne li pişta min e. Ew tiştekî gelekî xirab e ku îro careke din min ev yek dît. Loma jî eger derfeta min hebûna, ez ê jî biçûma derveyî welat. Olmaya çalışacağım, olabilirsem tabii ki. Şu an ülkenin durumuna bakarsak Dema em li rewşa nihaya welêt dinêrin çiqas pere jî qezenc bikin têra jiyanê nake. Çi dewlemend çi jî xîzan. Herkes di derdê terka welêt de ye. Ez jî amadekariyê dikim ku herim derva. veya orta sınıfa zor değil. Herkese şu an geçinmek çok zor olduğu için. Laliyê din li gorî amarên komeleya sinayiya nivîsbariya dijîtal ya Tirkiye di sala 2021 de 30,000 pisporên nivîsbariya terka Tirkiye kirine. Tê diyarkirin ku heger çareseriyek nê peyda kirin heta sala bê egere ku ev hejmar ji 100,000 derbas jî bibe. Wek encamên kompaniyên rapirsîna yên li ser gencan li kolanên bajarê Stenbolê jî. Piraniya gencan ji ber nebûna kar, ji ber metirsiya li ser jiyana wan ya rojane û ya dahatûyê. Her ku diçe tirsên wan zêde dibin, dixwazin terka Tirkiye bikin. Û li welatekî Ewropayê jiyaneke bi aram damezrînin. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,